Селям алейкум, эфирде нетиже программасы. Бүгін январьдан 30 студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматуллаев чалышам. Ичбір избатсыз Қарасу-Базар районында тұтылып терроризмде қабатланған уч қырым татарына апсте тұтуыны апрелінен 5-не қадар девам еттірділер. Сөз Айдер Джипаров, Ризави, Энвер Омеровларынан давасы қында кетті. Махкеме тұплашывы қапалы режимде кечірілген мабуслерінің ақырабасыны қарар сеслендірілуіне біле қоймағанлар. Имайджілерінің делелеріні махкемеджілер козогыны біле алмаған. Уч қырым татары кечкен сене июннің 10-ында Хизбут Тахрирге алақасы бар деп тұтылған еді. Мабуслерге қол тұтмақ үшін махкеме оғынде онлар же ватандашымыз топлашты. Их обвиняет безвинно, потому что они виноваты. Естественно, безвинного человека просто так обвинить невозможно. И за это они готовят какие-то материалы. И каждый раз, как угодно следствию, они продлевают это все. Но я так думаю, что справедливость восторжествует. Иншалла, когда бы оно ни было, все равно все узнают, да, что эти люди не виноваты. Милләтіміздің балаларының doğru yolda olganlarına eminiz ve onlara destek vermek için toplandık. Allah'tan yalvaramız ki bu evlatlar tez vakitte bu zindanlardan çıkıp o evlatlarından kavuşup serbest yaşamaya Allah nasip eylesin. Kaç yılın içinde keçken mahkemelerini korup elbette bulardan rahım kıdırmayım, lakin bütün ümitlerimiz Allah'kadır. Bunun sonu olur inşallah. Хасталған инсанның азапларына сезода тоқтатып, евапсіне кечірмеге талап етелер. Фаал ве ақ қорчалайжылар. Ақыр хасталған сияси мабуз Джемил Гафаров құртарылмасы үшін акция башлатты. Олар ләқайт олмағанлар Гафаровның вазиетіне, жемачылықның диққатына желп етмек үшін Авропа парламенті, Авропа бірлігі елбасшыларына, чешіт милли парламент векілеріне, ОБСЕ темсілжілеріне мектуплер язмаға риджа еттілер. Бұне берабер Русияның баш прокуратурасына ве инсан ақлары векелетлесіне. Мектуп шаблоны в электрон адреслері Presence Voice тешебусынан сайфесінде тапмақ мүмкін. Джемил Гафаровны işgalciler кечкен сене мартының 27-сінде күтлеви тарамалар вақтында тұтып терроризмде қабатлай. Джемилю Гафарову 58 лет. Он находится в критическом состоянии, потому что имеет ряд серьезных диагнозов, среди которых хроническая почечная недостаточность 4-й степени, инвалидность 3-й степени и ряд других заболеваний. И каждый день в СИЗО для Джемиля Гафарова — это пытки и это огромные риски не только для его здоровья, но и для его жизни. На протяжении нескольких месяцев команда адвокатов, которая работает по данному уголовному делу, и защитник Джемиля Гафарова пытаются оспорить избранную меру пресечения в виде содержания под стражей. Но без вашей помощи, без ваших писем в уполномоченные органы нам это не преодолеть. Я прошу всех присоединиться к кампании и поддержать своими письмами инициативу помощи Джемилю Гафарову. Işgal etilgen Qırımda esirler sayısı arta bile, çünkü bu Rusiyaga el verişlidir. Bunu Qırım Qurchalaycı gruppasının vekilleri ayta. Ulardan sözlerine göre işgalciler kanunsuz tutulgan insanlarını Ukraynaga baskı etmek için kullanadır. Ukrayna vatandaşları azat etilmesi için Ruslar Kerçekten de cinayetçiler azat etilmesini talap etti. Aq Qurchalaycılar haber etkenine göre keçken sene 20 Qırımlı azat etilgen. Lakin yıl devamında 50'den ziyade insan tutulgan. Şimdilik Rusiya türmelerinde 91 Qırımlı tutulmakta, ekseriyeti Qırım tatarları. Це утримання заручників, яке російська влада в подальшому буде використовувати чи для обміну, чи звільнення людей, які можуть бути свідками у міжнародних злочинах, воєнних злочинах в Криму. Також для позбавлення санкцій щодо Російської Федерації. І, на жаль, тенденція говорить про те, що кількість таких заручників буде збільшуватися, навіть якщо часть з них буде звільнена в подальшому.
Яңа Деңішевге да барадым. Кеченлері Минсте Украина темсілжілері ұштарафлама контакт группа векілеріне Донбастан ве Русия түрмелерінден қайтарып алмаға істеген инсанлар жедвеліні берген. Бұны президенттің ярдымчысы Андрей Ермак хабар етті. Украина темсілжілері дегер Кремль мабуслері жедвелі ұзырінде де фаал шекілде чалыша екен. Бұл жедвелге işgal етілген Қырым ве Русия түрмелерінде тұтылған Қырым татарлар көрсетіле екен. Демократияны қоршалаған көпек дегілде Путиннің ев көпечігі. Бұл Европа Шурасының парламент ассамблеясында Украина темсілжісі Алексей Гончаренко қайдетті. Сәсетшіні ассамблеяның Русияның қайтармақ үшін түневінкі қарары ачыландырды. Бұл қарар үшін 96 депутат қол тұтты. Бұл сырада Украина темсілжісі Юлия Левочкина да бар еді. Қаршы олғанларының рейлері екі кере аз еді. Парыды Русия иетіні Қырым işгалінден сон рей беру фаққандан марум еткен еділер. Паре називає себе сторожовим псом демократії, прав людини і правової держави. Але кому потрібен сторожовий пес, який не вкусить за необхідності, а може лише облизувати? Це вже не сторожовий пес, а кімнатна собачка. До речі, Путін дуже любить кімнатних собачок. Історія вже багато разів показувала нам приклади того, що умиротворення агресорів не працює. Минск анlaşmalары ясақ еткен селянен 9 дұшман атышывы бір яраланған Украин арбии. Кечкен күн Донбаста бойлы кечті. Луганск yönelişінде дұшман күчлері бойы калибрлы майын атыжылар қолланған. Атышывылар бүгінде тоқтатылмай. Березовская жибарында жинайетчілер бір саат девамында танқа қаршы ракеталарнен ұжым еткен. Оғыз штабы хабер еткеніне көре террористлер жебе сызығына танк ве гаубицаларына яқынлаштыры башлаған. Головне управління розвідки України повідомляє про планову ротацію передових підрозділів з'єднань частин 1 та 2 армійських корпусів. У ході ротації противник здійснює посилення мотострілецьких підрозділів танками та артилерією. Зокрема, окупанти з порушенням домовленостей про встановлення зон відведення важкого озброєння приховано зосереджують танки, самохідні артилерійські установки і ракетні системи залпового вогню поблизу лінії зіткнення. Просвита бұтын Украин Марив тешкілеті Қырым татарларына қаретлеген китап бастырылмасына кім рұқсет бергенні тешкіре. Анда есе Қырым татарлар, полониялылар ве маскалерден де біле аз дұшман дегел деп фікір юрсетілі. Просвитаның елбашысы Павел Мовчан межлис елбашчылығына меселені огреніп чезмеге шандырды. Украина и Крым в исторических взаимоотношениях китабы 2015 сенесі девлет парасына ғайрыдан бастырылған. Украин арби полюклеріне тарқатылған. Украина ве Крым тарихи мунасибетлерді адлы сөзде тарихи китап алтмыш сайфидені барет. Оның жылтында Крым татар байрағы ве тамға көстеріле, ама бірінші сатырлардан өз дұшманны был язысындан сон Крым татарлар көзде тұтыла. Формирует образ врага в лице коренного народа Украины. Враг внутри страны находится. Люди, которые выделяли на это деньги, которые давали экспертную оценку, что это можно публиковать. Эти люди должны быть наказаны. Опанування Криму татарами була тою головною причиною, що Україна по нинішній день не змогла закріпити своєї незалежності. Бу китапны 2015 сенесі Крым işgal etilgen son butun Ukrain просвита тешкилатыне шыретті. Bundan da gары devlet parasına Ukrain kitabı деген программа çerçevesinde 8.000 nusxa arbi kısımlarga yolanılgan. Оця прикрість, яка сталася, вона просто компрометує такі програми, як «Українська книга». Если это дошло до всей армии, то охвачена вся украинская армия. И в украинской армии люди смотрят и читают. Ага, так это не русские наши враги. Не, вот наш враг, крымский татарин. Бу китап Советлер заманында Крым татарларга каршы олган тешвикатлар ненде толу, эм икенчи жанчынкынде санкидерсин немселернен ишбирлик япкан Крым татарлар, эмде Крымны запт этмеге азырлаган еудилер акында сатырлар бар. Світова жидівська преса видвигнула сугестію совєтському урядові, щоб утворити на Крим Єврейську автономну республіку, бо Сибірський Біробіджан для жидів зазимний.
Ті речі, які там написані, вони, крім того, що вони антиісторичні, вони ще дійсно розпалюють міжетнічну ворожнечу. І не тільки з кримськими татарами. Бойле китап 2015 senesi nasıl derçetilgenini şimdi em Milli Hatırlar İnstitutu'nda hem de Prasvita'da öğrenecekler. Meclis reisi Rifat Çubarov bir kimseye Ukrayna diasporası da 1983 senesi London'da yazgan neşrini tuşunmayıp yanıdan çıkargandır dep umut etti. O vakitleri hem Sovet Birliği'nde hem de memleketinin dışında Sovet rejimi ona gerekli mevküre ve uydurulgan tarihi faktlar tarqataydı. Gerçek tarihi vesikalar ise yok edileydi. Це, звичайна совковість, дурість, сірість, непрофесіоналізм. От і все. Але якщо хтось хоче стверджувати, що це хтось навмисно робив, щоб стравити от в такій ситуації два народи, український і кримсько-татарський, в ситуації, коли йде війна, то тоді треба думати, що це просто якісь більш глибока мета, не просто таке, знаєте, розповсюдження міфів. То це таке завдання зовнішнього ворога, але я так глибоко ще не думаю. Bu kitaplar kitaphanelerden alınıp tetkik ötkürülmesini ve bütün kabahatlılar belgelenmesini alap edecekler dep ışandıralar. Bundan geri Kırımlılar hakkında hakkı malumatın kitaplarını neşir etmek için Kırım Tatar tarihi boyunca mütehassıslarını celp edecekler. Viktoria Boyka, Ali Karimov, Maksim Kondratenko, Zaman, ATR. 170 insan tehlikeli koronavirus kurbanı oldu. Tahminen 8.000 adam hastalandı. Қытайдaki Ukrayna elçiligi bildirgenine göre Uhan şehrinde 49 Ukrayna vatandaşı bulunmakta. Şimdi bütün dünya virusqa uğragan Қытайдан öz vatandaşlarını tahliye etti. Yaponiya, Amerika Birleşken Devletleri ve Avstraliya öz vatandaşlarını endi qaytardı. Vatanға qaytқан son yolcularının epısını karantinge hastahanege yatkızalar. Tafsilatlıca lehqamızda seyretiniz. Çin'den tarqalып başlagan koronavirus Tibet'ke yetti. Böylelikle şu tehlikeli hastalık Çin'nin endi bütün regionlarında insanlarga yoktu. Tek sonki gün içinde bu virus sebebinden 38 adam helak oldu. Bundan geri yokunç en az 16 başka memleketke tarqaldı. Koronavirusның birinci hastalığanları Hindistan'da ve Filipinler'de kaydetilgen. Daha çok memleket öz vatandaşlarını Çin'ge seyahatlardan vazgeçmege çağıra. Aynı vakitte İtalya'da 2 insanda koronavirus elementleri olğanı için 6.000 yolcu ile kruiz gemisini toxtattılar. Çin alimleri ise endi 3 aydan koronavirus'a karşı ilaç tapacaklarını işandıra. Rusiya aviatsiyasi Suriye şimalindeki İdlib şehrinde hastahane ve fırınhaneni bombalap yok etti. En az 10 yerli sakin helak oldu. Da tahmin 40 adam zarar gördü. Kadarıcı operatsiya devam etti, lakin oku koruyucular rahatsızlana, kurbanlarının sayısı artabili. Rusiya tarafı şu vakağa öz alakasını tanımay, aviadarbeleri hakkında malumatqa sahte deyler. İşgal etilgen Akmesjid'den Moskvaga kanunsuz seferinin yolcusu terakt yaparım dep korkuzgan layneri Jile Sureti Domodedovo havalimanında kondu. Pilotlar kadınlarının biri özünü patlatmağa ışındırganını bildirdi. Sanki dersin onun çantasında patlayıcı alet var. O vakit salonda 195 adam bulunaydı. Uçak ayrı turakta kondu. Uçakны kuvvetçiler karşılap insanlarını tahliye etti. Rusiya kutlevi haber vasıtaları bildirgenine göre kadın sarhoş eken, onu yakaladılar. Veronika Ivashchenko, Zaman, ATR. Bu da kada netice programması sonuna yetti. Hepinizge hayırlı akşamlar tileyim. ATR'den ise ayrılmanız görüşkence.